Play fi baro menta tapi ngadan hanya senang wak sora. Kan dia cipang senang wak sora. Senang wak sora kadai kawe na senang kabaha papo katan karas senang. Kadai ru senang kabala rimba. Kan dia senang kalong kebaik nat bat kalong ru senang kabapa ho umha. Ibriu kan dia senang dipeni ia kaboding ilpe. Lang ba kajirap jong kabesin. Oi kan dia kalayarap yaki handai kamlong pat kababaha naban kababaha nam ta jangki nama kan dia kalai kaki krik bat kan dia kakta yaki kemat jangki kipat nong sosnong ki kelpat ru yaki pa brepej lem bakin pendiok lem ya kabading elektrik kababiang na pinta jangki kumjuru ki kelpat ya kasokan bakan pet lem ban pendiok lem ya kasrok kanang bakan dirap lem yaki nong rep kiba im hakan dia caka kabainong jong ki kabainong kit jongki nang ni na po wasara hadu ha mamitit kasung do si pakai do khau kembali sepatingka nong kong nong siap kan ni ka laj ka ba akapol gadeng pre jong kabisin long ai nyarap kabisin ndai la ya mut hi man kapol la ya ai jong thon na ka liang jong ka masih di mo ban ai kada kai dapat ikan ni ka laj jong ka basutan kan ni ka ba long plok do kata-kata ta nang ilai blak temen long menpek long si ke sate yo la ben yo itu long beli penban kamu ada minta penonton kan kalaj nama ba simpat yo dekat kalaj coba warna ka na ka masih di de bisno kumno pada halor ka jinglong kan kalaj bisno ka biang na pi kuah ka we na jadi kuat bejaka bakam sai tu na ka MSD mo nama dan kam ki bahai long kan yo la ta ka bentit baru menit ngaruh ngai kaki ya ta ka ngaruh kakaying joki hanya ko wa kora ngamla sian banten hayung joki nama balai ka kala ka kabre pede ka kabre kumat jangan ka kumat dengan ko bakapang kami dah coba nama balai ka ko ba lada kumni ka lada yelong ta mede kata ya ka ya kata ku sisa tan kal liang jongi nak senang tekal pat iben yo ko bakam biang mo long ka badai betalaj tade ki lanti seng di bakam ba mo tam ka surok da ko ai ka ba ai nyara makan ke mel ing tai ki jeri ni tol penen kam benek ki ke bal met la dom don ki bakam klan ki ra orang ba ke bakam klan la no ai lut lagi belakam temen lai la hatu syang ba hat kedep mentak syarak unjuk yo so hasu tang du pereu mangina kan nak kalian jong ti desno wilayah warni ni ko to office jong ka MIC Parewan lah ibu application lah dan kalian ke office jong kumno si lah kata ini office ke kawan ka di kawan ni tin benar kono kasarung pocur bangaru ni pak ya distrik Kamben pada kalian jong ka bol beristrik di beristrik kan kita les na kalian jong pikir dalam nama beli ba season tak jadi nama baban perempuan lagi kini jaka jadi deh kamben kan apa ya nama beli kawasan ka nong serau kajan kunjur nadi pengok kelab kajan kan tak kini bon ada di pos bang supaya kan itu kalau kum kan kalau kau itu nong serau kan kalau kayu itu ya nama les kita ada di bawah total beli teknik liwang atau pendadan kan gitu ya dengan kawasora bagian usaha kayu nak kalau dilapan berkat kalau tak berkat kena bati mau pai no nya ka kawasora dilapan juga ya ka like baju langsung walau di telepon yang tadi antar lagi kondisi bagi satu dengan ada juga banyak kulikot tulis lah ndai ada mendan like kulikot semua ban kulikot betul kalau like menit kemudian kan no nak kata Nama ngacon kan kita apa yang ngamla ngabaro jumlah coba kasmat kamlok sih. Kemudian sebenarnya kom, sebenarnya si bak sebagai kem, no. Kalau jadi sebuah kemudian bah sebuah berisi jarak lebih sekawe nga kuak man pentau ba lada la hi ke lada solkal pe hai ke kemat ke kini kitan fungsi sa tan nang kendong namal kenong trau kumbang mapin ne kenong trau kuat sada la khamjan nang tin nang trau bentan nang ne upos kamduna ta nama lang ba ka jing nyetrai lang mo upat ba hin ya no nyang hin ka bala sin na kalian jeng senong ta long la ben no nyang kata ai yang solkal mo nama ta
Hamdo senyang ka bakso kal ay ka sa kabaha kami yang dijang kinang senang tang kata blesi ben Ako ba siya nung kaka-positive? ta Kano ka ba nung kit kong yung fishing yung cow, kasimen, paket su ay bagi rice pa dasan 10 kilo rice pa deh 10 kilo pa. kasi manu ay rice pa Pa. urut si hajar dari si kuinta Siya just kuntar. Kamot langsung 10 kilo. Tapi ada 4 sa untuk buat dawal kamot kan pi ay nung kit kilo. bentar batan terus nem te gak bonu yang rong di kon Lo hidik pun. kon tang dawan sekolah ay ikan belah Kamot ay nang beri ka nang maisu kakari apat sikuri. Sikuri. bon kebaya ay ki kumto lai sepa hit long alkurit Akuri. Te kamot buon ka pisa ka balon ka baikit. Banyak ka bapi onong. kumta si mal dong iba ki mun sa tay kumjo ibawan ng tay sa nalong kumjo Eh kada kalau ngajing ka bakraw din ang tip. mangilay ang kapang sitom kabajang kapang sitom kabon po sing sumalog doon la sitom pala Kamtama ka sitom. kapang sitom Berarti kumki bang kumiki Pak Armet. si mangisyan na Akan ako kumki hap yakay ako sinok lagi hap. hapit hospital hap ya kita beli ya Siya ba kurang? Saya jenjal bahag. Daw kata isi permen ba nakaling sakar nang baka ko video ndaki iki bor halor mo kudun go. Ailam digin yarap kan ka nang ko. Kamtama kalim tig siting suro. Injuro. agak bon agak lagi Tak boleh sibun tak.